Ditokololo tsa baagi di ne di tsweletse ka go opela kwa ntle ga kgotlatshekelo ba lopa gore molao o tseye kgato. Se ke ka ntlha ya go fediswa ka boripana ga botshelo ba mosadi ke monna yo a mo itseng sentle. Setopo sa ga Nomsa Sambo se fitlhetswe kwa sekgweng ka Labohlano yo a fetileng. Go ya ka ba lelapa, Sambo o beteletswe pele a kgaolwa mo metso. Pelenyana motswasetlhabelo o ne a dira kopo ya lekwalotaolo la tshireletso. Ba lelapa ba lopa gore katlholo e dirwe. Up to this far, I feel okay because it seems the law is taking its course. Since it has remanded this case for the 23, I think the law will do justice for us as the family because we want him to rot at jail. Baagi ba re go tlhaselwa ga bana le basadi go simolotse go etegela ko motseng ono. We are heartbroken. That is why we've been here since in the morning, showing the touch that we have concerning our sister and the late sister and Bosi. That's why we are here as a community at large. We are crying with the family of Sambo. Melaelo solofetse go dira kopo ya beili ka labone wa beke e latelang fa Nomsa Sambo a tlile go bolokwa ka moso.